S tim projektom kupnej vrednosti 5,5 milioni evra obezpečaše uslovija za otveranje hraničnog prehodu pomedzi Serbiju i Mađarsku, natromedzi Serbiji, Mađarski i Rumuniji, vybudov nove drahi u Mađarskej dlužini 2309 meteri, jak i rekonstrukcija drahi u Serbiji u dlužini 1365 meteri. Popri predstavnikoh partneroh na tim projektu zo Serbiji i Mađarskej, na konferenciji bešedovali predsjedatelj Skupštine Autonomnej pokrajini Vojvodini Ištvan Pastor, podpredsjedatelj pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za privredu i turizem Ivan Đoković, državni sekretar za transport Ministerstva budovateljstva, transporta i infrastrukturi Imre Kern, direktor Zavoda za urbanizam Vojvodini Predrag Knežević i drugi. Predsjedatelj Skupštine Autonomnej pokrajini Vojvodini Ištvan Pastor hvaral, že to značni projekt, bo spada do kategoriji strategijnih projektoh i pretože rišuje strategijni problem, a to hranični prehod. Vojvodjanski instituciji u prešlih rokoh vyrosli do ozbiljnih, kotreše možu nošiť z realizaciju tih projektoh, takže nje budze nijaki problem zakončiť ho, vyznačil Pastor. Novi hranični prehod bi trebal buť otvoreni po konjec 2019 roku, a važnije pretože zmenša hužvina isnujúcich hraničnih prehodoh.